Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, how you namtheta ke rola hi kokwana Africa lava ya kumahlweni vele ke va linkana hosingo Mr Post. Even then from there ta ke ya ka munhu wa mina vele Shonga Rangana loyi nga ta ke ngo linka na the twins at the same time ithlela hi ngo linka even na JP the Caterpillar Man of War. Mutalo swi mistoko swa ntolovelo manjeni ko swa ntolovelo manjeni yi tshama yi ri busy kwana Africa na hosingo Mr Post so ku ve na yin'wana live laha swi nga tlhe yi chela na ti-new details manjeni so hi ta pfula video yi twa ku yi ri yini even then hi zama ku va hi analyze as always vele nge ku tshiki sweswi ni ku landa straight sweswi utako tolo ni ku fonerini phela tolo tako he malume ni ta mi khomisa loko wa famba ni khomisa ala ni kha ni n'wi fonela ni kha ni n'wi komba chisa loko wena ni le ku vuyeleni la ku ba makhwiri malamo he malume ni ta mi khomisa na ni ta mi khomisa loko mi endla sweswo ni ko swi ta ni khomisa njhani xifini swi ta ni khomisa njhani hi siva ra xifini vayizangolo wa mzayelo na leswi swi nga tsariwa lani hi sara i sorisini sore malume se leswi a nga tsalangi mina u nga ni toloveli loko i lava mina ni landi straight onda loko lava mina mzaya ni ti straight nga ti i xindakwandakwani wena yes delela kokwana Afrika wena loko delela mina i delela Murakapanda wena he mzaya hi khatikana ya mo ya dyela ya tiphina a wo dyela hina ho ti dyisa hi tiphina hi nghena la hi xava hini a hi na peace ngoya hi na peace ngoya hi na peace so ku sungula vele section yo sungula yi kombisa ku yi n'wi fonerini kha yi n'wi kombisa nciza yi vula xibam ku ya hi yona kwalaha so ku unfortunately swa ku kwana Africa swi fambi na proof so vele swilo swi nga na proof ku hava ku hi ta swi vula ku swi legitimate na timhaka to Mr Post yi kombele ku rivaleriwa so mina loko ni kha ni yi analyze ni twina ku swilo leswi mavunwa knowing kokwana Africa hi ta kha hi vekela na ti-audio clips like kha hi vekela ku himpela hi leswi a yi kha hi foyina so I don't believe no Mr Post di nga khoma phone call mina ya kokwana Africa so based on my analysis I think like kokwana Africa yo ku hembeni ku vulavula ntiyiso hi tinyimpi teti va nga na tona vhele ta timali no already ma yi tiva mhaka leyi ya mali yi vula leyi na hi yona kwala ku yi la ku n'wi napa hi mhaka swa swona so kokwana hala ku content yi tshama hi kha hi repeat ngopfu loko ku vulavula na new detail hi kona hi va okay challenge stuff like that so leswi of course va kha yi kombisa so based on my perspective I believe hi le ku hembeni kokwana Africa ku hako so ngo dinga ku hani kumala ku rivaleriwa no di ku dita yi khomisa I don't think so. If not, I fake proof kokwana Africa. Yona challenge ya kona yale from Master T. Yeah, then vele say ki inta vele ya ka the twins and Shonga Rangana. So tani swi vele mi stock Shonga Rangana vele wa kumesa a new album yongo eva mahleko la swivuye because yona top track ya kona yi nga ku trending and stuff like that ma yona mhaka lewa loko swa ha te tani hi fike hi vona Timothy Khuma a se ha swi tiva ku hi yena a vulavulaka lo i fika tsala this post vele a fa tsala ku ka of course i ti mana muntlha i ti 5 ta August a fa tsala ku ka muteti ku lo cowe a ka ha twali nchumu swi hume moya na even then I fika nhleko so obvious swi clear ku ani vele a swi tiva ku vele ku lwena Shonga Rangana i fika swi tiva ku hi fika ku ne beef silent ndzhaku ngopfu subscribe to Master T khale se hi kha hi cover beef ya vona vanhu lavawa so amara mhaka leyi a helelangi laha tanihileswi mi swi tiva ku vele ku i Gagash na the twins a hi vanhu lava kumanaku ne so Shonga Rangana fika tsala this post so post leyi strategic but since vele we have that context vheta hi swona ku swi ya kwihi so Shonga Rangana ni to i respondini ne whereby she wrote malume Gagash va xeve Golf 8R hala vele okay
wa ha ri busy no xongi this xongi that hi ri golofu le hina hi ri leswinene as we can see loko hi languta post leyiwa if xo nga rhanga ni fika khota gagashi out of all the people la kombisa ku i xave na Golf R tanihileswi mivhelovhelo van'wana mi nga mi swi vonini ya gagashi vhelovhelo swi claim-ini ku ri ku na Golf 8R yi nga ku teni ma vona mhaka leyi so for now ndzi ni swi confirm hikuva ni n'wini gagasha nkarhi wun'wana na switori ta swi confirma kahle loko se hi swona ku se swi clear loko kombiseni ka sweswo so i ku mhaka ku ti-poster hi ti lo confusing so after vhelovhelo a vuya tlhela tsala kambe a ku yena a nga xavanga movha hensi mina a nga ri ku report ni nga ta famba ni report swilo swona nkarhi ku swi tiveni na mina ma vona mhaka leyi so hala tlhelo ri le ku xaveni ni tlhela tsala yin'wana ku i xaveni Golf 8R and stuff like that ya mara a nge za a va na yona in overall so hi ngo yima until a za va na yona so into for now allegedly i xave yona Golf 8R and stuff like that ya mita vhelovhelo so Shonge Rangane is using that ku va a fight against the twins leyi ku nga beef yo vava swinene like how do you come back from this loko ri mpela gagashi i xaveni Golf 8R liya i keep before hi swona hi movha ya million ma yona mhaka leyiwa mara to be honest guys project ya Shonge Rangane yi le ku tirheni kahle vanhu va le ku streaming as you can see top track na 22k kwalano views as you can see kwalano 25k views and stuff like that so i ku ka playlist ya mina ni vekile va mahlekula swi vuya le henhla lo that's swi ni confuse nyana yona yi nga henhla already le ka 25 in 4 days as you can see kwalano yi tirheni swinene so what the twins a fika va streama swa tichomi ta vona ku swi kota ku tirha kahle ma vona mhaka leyi ku Shonge Rangane i le ku tirheni kahle so swi endla ku na vona va nga swi tivi va ta chinga xinjhani directly so because dani ku vulavula swi le ku in overall project yi le ku tirheni kahle loko hi vulavula ntiyiso la as you know ku hi market i vanhu va xinjhani a ni fanele ni kha ni vekela video ya Pastor Donation yi kha yi hype video kwala ni ta vekela yin'wana ku a ni machinga ni vona yi hype kahle ngopfu ngomachinga so vavasati vo tala mo nghena ka TikTok va busy va hlekela swi vuya and vo tala loko ni swi languta in terms of context ya kona va yi vekela in a way yo va kota ku va va move onwards it's more like yi va yi ri divorce related this track vele like vanhu va kombisa ku va kota ku va move forward ma vona vo tala va kha va sasekini koko ni nge pfulapfula ti-video ni nga ta famba ni bayiza mi kuma ku n'wana vo tsakisa hi track a hi swi vuya so yeah I'm just saying swi va kha swi va tsakisa so track leyi tanihileswi ni nga vula ku Shonge Rangane audience ya ni vanhu va xisati so vo tala track leyi mi nga ta yi twa mitlangwini vurini mina ni nge hopi sweswo mi ta yi twa mitlangwini ta yi kha yi chayisiwa track leyiwa whether you hate her or not vana mhaka leyi i ta ri ku twaleni and stuff like that ma yona mhaka leyiwa even that vhele tlhe ya ka Jimmy the Caterpillar Man of War ana hi swi tikomba yi swi n'wi tsakise ngopfu ku va Shonge Rangane kha tirha kahle ka project ya yena hi ngo yi khata kahle video leyi va kahle ku hi section leyi ni lavaka yona and stuff like that ya hi ngo yi vekela from here Shonge xi famba hi layeni bava xi le ku va gweri tlembiseni xa va gwe tlembisa la si fa GNU va la ku faka traffic va va faka e bambara GNU xi ka xi kwamula Shonge xi kwamula straight a sweswi xi Shonge Rangane xi veka le kule hi le vona meche la vona game oh va hlekula swi vuya xi bibi mara mina u fuye va dzaha loko a endla ti-video leti mara ai okay tsaya hansi i ri mhani ya kahle mhani na micinelo ya baku ya ku tsakisa vavanuna liya swa kona ta i fresh njhani i fresh xi fresh Shonge nga xi tsake njhani xo ba xo khomo mani oh swa kala vanhu va huma mucatini ku divorceli va tlhela va va fresh ndleni ya ai xi ku vulavula moya wa mbilu hayi a ta vuya ka Man of War mara a kona hayi tanihileswi ni nga vula as Master T ku ri la ka August laha swi tshikeleni Shonge ku ha un'wana nga ta twala ka ti-album and impela leswi endlekaka album swa hlupahlupa swilo leswi
swa hlupha swa ti-album a i bini like yi le ku tirheni kahle in overall va vanhu vo ngo hi mhaka munhu wa mina yes munhu wa mina mara i le ku tirheni project yi le ku tirheni tinambara ti le ku vulavuleni a ni helela swilo leswi hi nga ku swi voneni ni vanhu va le ku streaming as you can see na loko ni kha ni cheka vavasati va le ku approveni mi kuma ku ka ti-accounts tin'wana mi kuma va kha va comment tlhelo ni va ni kha ni swi vona va le ku pfumela ku risimu ta va mahlekula swi ya raba ni le ku swi voneteleni la and then na va ndhaveni yani ro ni swi tikomba ri ri ku va tsakiseni a ni swa switelecele na ra switelecele ra va tsakisa vavasati a ni ti-track ta vona sweswo and stuff like that hi leswo loko ri amukeza suka va ni ta kombela mindliko zwo I'm trying to no more down kuma la bottle store. I'm talking about like again. Standing in the gun, and then I should require. And then I should require. You don't have suit of Tavinyan. You love to Tavinyan. Go on again.